ꯇꯥꯖꯔꯤ ISTV पाव मिंग ताबरी बसिमु तराम नोकचरी अहनद मरुब पाव भारत अमदी मणिपुर की अपुनबगी सक्तम द सिंगनरगलबदी हिरम अमत्तद कंप्रोमाइज तौरोय हायना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिन हाइख्रे ILP चनहनब दाबी तौदुना चथरिबा पुंग 19 की जनरल स्ट्राइक नामहौसागी पुंसिदा कायब पिख्रे अमदे माइरोय फुबदा चेनाबा पुलिस पर्सनल सिंगी मथकते एक्शन लौद्रबदी सेंटर द वाकलगनी हायना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट टी साउबना फोंदोक्रे पाउ संदोंग पिजरी भारत अमदी मणिपुर की अपुनबगी सक्तम द सिंगनरगलबदी हिरम अमत्तद कंप्रोमाइज तौरोय हायना ngasi अहानबा मणिपुर राइफल्स के बंकेट हॉल द पांगथोकपा कारगिल विजय दिवस पालन की थौरमदा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिन हाइख्रे ngasi ki thawam aduda deputy chief minister gaikhangam na president oina sargyakhi thawam aduda cabinet minister singh MLA singh chief secretary DGP amadi civil amadi police ki makok thongba official kaya na sargyakhi कारगिल लाल द थवाई कटख्रबा मणिपुरी मचा अथौब तरुक इमुंग मनुंगदा सरकार की माइकैदगी सेल की तेंगबांग पीखी थवम अदुगा मरी लेना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना मखा तारदुना अतय अतय हिरम सिंगदा कंप्रोमाइज तौरबसु मणिपुर अमदी भारत की सक्तम ददी मखल अमतगी कंप्रोमाइज तौरोय अपुनबगी सक्तम द सिंगनरगलबदी कंप्रोमाइज तौदे हाइबसी कारगिल वारना मयेक सेंगन उतले असिगुंबा पालन थौरम अमा पांगथोकलिबसी हौगलकलिबा मिरोलदा अथौब सिंगना कथोकखिबा थौनादु खंगनबनी मरैबा की दमक थवाई कटखिबा दुगी दमक चौथुकसब फावी लेखिद्रबा सिंगी इमुंग मनुंगदा सरकार की माइकैदगी मथंग चहिदा पीबा याबा मतेंग पीरगनी हाइखि भारत की अमसोंग मणिपुर की अपुनबा सक्तम मसिगी निंखा तंबसिददी भारत की नागरिक अमतना मसिदैदा कंप्रोमाइज तौबगी वाफम लैते हाइबसे मसि कारगिल विजय दिवस पालन सिना अदुम मालेमदा पृथ्वी की मफमद उठ्रे हाइबताई अदुना मसिना अतय अतय अखोई थंगनरिबा इमलोन कैरोनबा भारत की कारगिल की पाकिस्तान ना नारोन संगखिबदुदा नतना मे बी अरुणाचल की बॉर्डर दा हौजिकसु अदुम सिंगनादना लैरिबनी चाइना और मे बी अखोई नोपोकलोमदा म्यांमार हायरसु सुमाइना अखोई की बॉर्डर सिदा यामना वनरेबल होइबा इंडिया की इंटीग्रिटी दा सिंगनर पसिंगसे अखोई मतिक चाबा रिप्लाई पीरना अखोई की इंडिया की अपुनबा सक्तम ददी करीगुंबा मतमदा अखोई कंप्रोमाइज तौरोय डिप्टी चीफ मिनिस्टर गैखंगमना कारगिल लाल द थवाई कटखिबा अथौब सिंगी मनुंगदा मणिपुरी मचा तरुक यावखिबसी लमदमसी की चौथोक सनिंगाइनी मखोइना मपुनसी कथोकपा ngमखिबा थौना अदुना मणिपुर मियामसी माइ हाइगतना हिंगबा ngमलिबनी मखोइ की थौना लिंगजेल अदु ngasi की मिरोल न मतौ तंबा तंगाइ फदे हाइखि मथौना फरबा मरैबा निंगबा लाइमिसिंग अदुना तनफमदा थवाई थादना शहीद होखिबा पुवारीदा तोप बम अमा फंखरबनी मखोय पुनमक मणिपुरी गेलेहाव पोखिबा मतिंग लेरबा मपारी ngakतनी मखोय की मरिंगजेल लेबा मदी मथौना फबा थबकसिंग अदुना मणिपुरी पुनमकी को वांगना हैगतसबा ngमनबगी लिगलम अमा यालमलबनी इनर लाइन परमिट सिस्टम मणिपुर दा चनहनबा चथरिबा असेंबली सेशन असिदा चपचाबा फिरेप अमन लौगदबनी हाइबा दाबी तौदुना चटखिबा अहिंग नोंयाइदगी ngasi नुमिदांग वाइरम पुंग तरुक फावबा जॉइंट कमिटी ऑन इनर लाइन परमिट सिस्टम न चथखिबा जनरल स्ट्राइक ना मौसागी पुंसिदा चावना अकाइबा पिख्रे अमरोंदा जॉइंट कमिटी ऑन इनर लाइन परमिट सिस्टम की स्टूडेंट्स विंग ना सरकार की ऑफिस सिंग दा कर्फ्यू थमखिबदगी ऑफिस सिंग मौसागुम थबक तौबदा अपनबा ओइखि जनरल स्ट्राइक असना मरम ओइदुना ख्वाइरमबन कैथेल द पोफम फमनखिदे पावना कैथेल मदी थंगाल कैथेल थोंग हांगनखिदे ऑयल पंप अमदी सिनेमा हॉल सिंग थोंगलोनखि पैसेंजर पुबा गाड़ी सिंग चेनखिदे लंबीदा मी चटपगी चांग यामना हंथखि जनरल स्ट्राइक मनुंगदा तोंगान तोंगान मफम सिंगदा जनरल स्ट्राइक असिबु सौगतपा मियोय सिंग थोरक्तुना लंबीदा अचट ओक सिंग थिंखि मयाई लंबीदा हैरांगोई थोंग समुरौ वांगोई लक्ष्मी बाजार अमदी मयांग इम्फाल की मफम सिंगदा जनरल स्ट्राइक सौगत पमियोय सिंगना लंबी थिंगबगी थबक चथखि जनरल स्ट्राइक असना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मौसागी पुंसीदसु चावना कायबे पिखे डिस्ट्रिक्ट असगी तोंगान तोंगान बा मफम सिंग कियाम हाउखा ओक्रम थौबाल वांगमताबा खेत्री लेकाई यारीपोक खांगबोक वांगजिंगना चिंगबा मफम कयादा जनरल स्ट्राइक सौगतप सिंगना लंबीदा तयार मई थाबग लोइनाना गाड़ी सिंग थिंखि थौबाल कैथेल इताक ताखि
KM Blooming School amasung Khangabok High School gi mahiroi singna wakat khongchat chatpaga loinana lambi thingbagi khongjang changsinki thawal wang mataba madi thawal okramda khongjang changsliba sing police na tear gas kaptuna tankhai Bisnupur district su general strike nam ho sagi punsida kaiba piki Bisnupur bazar thonglon bagaloina na ban sogat pasingna lambida tayar mai thaduna lambi thinki ILP Chanalu Haina Khongjang Changsin Kiba Mahiroi Singh Tamthina Phubada Chenaba Manipur Police Personnel Singh Government Atuba Matamda Chairak Pidrabadi Central Government Wakatuna Chapchaba Thabak Lokhat Hangani Haina BJP Manipur Pradesh ki President Thongnaujam Chaubana Phongdorki Nijaipa Chutekta Leba BJP Office ta Pangthokpa Paugi Mifam Amada Mahana Makha Taraduna Mahiroi Singh Police na Tamthina Phubada Government na Khangsinadana Leba Haibasi Mahiroi Khunaibu Hanthana Yengbani ILP ki Matangda Chapchaba Wapam Government na Miyam da Khanghandabasi Laibak Thibani BJP ki Maikai da Kisu Party ki Luchingba Singa Tanaduna Paikat Payaba Thabak Paikat Kani Haiki Udi Hojik Phawada Siyauna Angang Nubi Soba Jena Thamaba Adu Police na Khom na Nela Phawada Government Sen Tumin Leba City Khoi Masi Yaningde Kandem Tawi Maramaduna Akhoi na Demand Tawi Athubada ILP Chatnana Bugi Ek Semo Rule Semo Adu Land Use Policy Nithina Semo Hojik State Government na Nagaland ni matau tamo Mizoram ni matau tamo Arunachal ki tamo condition amate yaudana ngang hin thador kadabani human right violate tawi maramadana hojik police na football police tho matik chaba exalo kadabani mana angang duda magi macha warama bani mana khum na neli ba budna kauri kaurong gadra maramadana hojik thadu yam thu na thadu hadna Bharatiya Janata Party Manipur Pradesh na demand tauri without any condition thadu kani natragade khoi center da taklar ni Assembly session manungda Chief Minister na ILP ki matangda paukhum pihaningi haina Janata Dal United Manipur State Unity President M Tombina Phongdorkli Party asigi office ta pangthokpa paugi mifam amada mahna makha taraduna Cabinet amadi Assembly na warep lawkhrabasu masibu chatna hanaba center na khona dabasi laibak thibani Amaromda Khongjang Changsliba Mahiroi Singbu Police na Tamthina Phukibasi British ki matamda Chatharaba Thong aduga khenaba laite Leiba ki luraba tangkak asida lamdamasida lairiba political party singi apunba mifam ama kauduna Waroisin Purakna Bukhonabasu yai haiki Miyam ki puning phathanaba yau singna sigi kitang puning pinanaba miyam ki house ta phongdok pinanaba Janata Dal United na appeal tawjai ILP Chanalu Haiba Dabi da ngarang BT Road ta Khongjang Changsinbadagi City Police na phagat khiba Ima Singh ngasi Imphal West ki CJM RK Memcha ki court puthokrai court na bel da thokna na ba khudong chaba pirabasu condition amata yaudana thadokadabani bel law yadabadagi court na numit 15 ni judicial custody da thamnaba sajiwa jail da thajinkhrai court ki mapanda tongan tongan manupi lup singna ILP Manipur da chanhalu police na mahiroi singda chathagiba thong yaning de haina protest tawki APP gi L Rajena Paumi Singda Ima Singasi CRPC ki section Jamagani Phumari Thugaiduna rally chatpagidamak City Police na case ama lokhatuna phabani bel law haiba yadabadagi judicial remand oina numit 15 ni jail da thajinbani hairi bel pire moi koi imai bin jinguna bel chasaroi haibadagi numit 15 ni judicial remand taw kati di available ngakten 147 149 180 available ngakten 150 Inner Line Permit System Chanalu Haina Joint Committee on Inner Line Permit System Apun Balup na Changsin ba Khongjangi Manung Chana July 18 daki ngarang phawbada tongan tongan ba school college Merapai bi amade Gaithel Phambi Ima Singna Changsil ba Khongjang asi yamna democratic oiba ihongni Masida democratic oidana Nauriba Mahiroi Singda phu chaiba tawkhibadu democratic system manungda thabak tawgadaba police force natte haina amukone yaningda ba phongdorkli Amukona ILP gi ihauda ngasi phawbada yaudri adubu territorial integrity kanbagi ihaudi leptri ngamkhai kanbana aikhoina tawraga lam amasung mishinga manadaba asi check tawbinaba loop laibana tawri haiduna hiramasida saruk yadribani mahiroi phuba policing matik chaba chairak pinanaba assembly gi aroiba mifamda khanabiu hari
All India Students Federation Manipur State Council na Manipur da ILP chana lu haina India ki Prime Minister da memorandum pisin kre National Council ki khuthang da pisin khiba cherol asna Manipur ki Assembly na warep anirak lau khiba leirabani na system asi chana hanab honabada Prime Minister na State Government da advice tawina ba wapam panki Democratic oiba maong da khongjang changsliba mahiroi amadi miyambu force thadoktuna phuba chaiba tawba thawangbu penaba phongdorakli Hauzi Bawi Martana ten break ama break matungda amuka na taram nokcheri makataba pauda Mahiro Singh Democratic oiba khongjang bu tabi bagi mauta state force na yekna bagi mafam da utkadaba thawang Mahiro Singh mathakta chathar paibasi pangda bagi thawang ni haina Musu Revival Demand Committee na yaning da phongdorkli maram chadana mai tampam sang adu holiday lauthokpana ihaw asibu nathai bagi mauta hena kanslakna bagi ihaw oirak ningai laite Students wing na changsliba khongjang asi university ki mahiroi singna mapung phana saugatna ba sem saba loire loinana July 19 da Manipur University da wakan mifam ama chathagani hari ILP chana lo haina mahiroi kayana khongjang changsin bada Manipur police na chathakiba kahin ba thombu yaning da ba phongdoktuna singjamai mai kai da leiba silam sintha maira lop singjamai thongam laikai singjamai top laikai maira lupna maira gi rally ama chatki police na mahiroi singda tathi tawoina tawkiba thombu yaning de haina rally aduda saru yakiba mioi amana phongdokki tathi tawoina sasan phubagumna phuba chaiba se akhoi samna haibada maira paibi mama amoina yengbada yamna thawai nungai jade garigumba masina leptana makhata na sumjang jilakba darabadi akhoi mayam puna mangna ima ibel mayam maira leiriba Satra Satri Ahalaman Lady Punamak China Hogalaktana Yamna Tawhaidaba Mong Yamna Satiba Jun 19 but Togo Amatulakadra Hibasi Jinazaba Pokjay Puna Naina Jahaningi Aduga Makoi Manipur the Lady Ba Miami Pung Pudinda Akoina Sigi Matam da Koi Kanani Matam the Kanani Hibase Masigi Akoi Arepa Del I Matam Pibu Adu Nataraga Taraga the Akosuma Kataba Kongjang Sata Singna Amadi Lana Sangsang Nasang was Kongjang Kudima Akoina Sawatana Koina Sawasagani Aduga Koisu Akan Kongjang Charu Yagani and Akoina ISTB Tong Akoina Hajari. At the Mokoi Makonga Tongi, but Butuna Sata Satis in the Amna Sasan Puba Dona Makona Kau the Nadegi, Mamma Mikandi Tad and Natobodo, Yaning Deva Moi Commando Sinduizu Saruyauri Baneva, Mogi Saruyauri Banedegi, Sakar Pariba, Akogi Manji Mandron Sinze, Sikis Moji Saruyauri Baneva. At the Tina Tamtina Sasan, the Puga Davana, at the Mina Moina, Ecta Mamai, Dom Palang, the Gonzalaga, Makongana, Tanatana, Kauba, Degi, Mamma Mitab to the two Robert Hatra, the Bomo, Coxanmado, Adu Amonata, Handing Deva Dugumado, at minus from Toina Ragadi, Pazamians in the Hora Agadi, a Papa Oidway, but so in Lanzao, Matisoina Lacaneva. Makatana rally edu singjamai bazarom da lakpa matamda police na thingdu na chalan kidrai ILP chana lo hai badabi da mahiroi sing na horakhiba democratic oiba khongjangbo Manipur police na nungshi haitaba mong da rubber bullet amadi tear gas caption badanatana school college ki campus manung da changduna tamthina phukhiba thawong UCM na hakjin na lawi hairi mok bom kapagi mahota ising oina sizinaduna miyam gi iho adubu laksna bo honaram labadi miyam gi asaw bakhara makhaidi pharambayai DM college ki ka manung phawat tanaduna khong khutna phu chaiba haibasi security ki lichata chawkhat pagi thawong nate ILP system asi nan manipuri singbu tathi tawoina tauna banate masina henadum makoi gi nungaina bani niyom amagi makhada chana lu haibani amaromda mai tampam sang sing shuti thadokpana ihawasi namthaba khak oithok loi hairi Top Maka Lekai, Awang Lekai, Turel Wangma, Amadi Mayai Lerki, Mera Paibisina, ILP Chana Lu Haiba Davida, Top Kongna Makong, Kaitel Sang the Wakan Mipam Chatakrai. Salaya Punba Nupilam Zing Lumna Su Singjamai Chingama Kadalai Bad Luki Office the Wakat Kongjang Changsin K. Lupa Sig Advisor, Toksom Ongbi Ivemalna, Kongjang Changsliba Mairo Singbo, Tamtina Pukibatawong, Mama Wibising Yaning Day, Makoina Chatakibatawong asi, Pang the Banatoga the Batawong Hiki. Charter Gimaran na Tehaba. Tongi Lambengi Manipuri, the Makta Pikrabal and the Mashita, Sing Chowdon Tomjaleva, Mayam Sigi, the Makta Kandana, Charter Singin Tojabe Hosida. Police ki akan na cheking pi na phubi na sali roi phu dong na to che pi lang up cha chun che koi pam de aduga
angang apamba tungi wakan kalinoba khanbidraba lariba khoi Manipur gi angam mathaunin la lariba singki wakal karamba wakan da khanbidna Manipur sibu asuk awaba chaitheng pibi sibu praja nungai bam thokpra praja gi su yangi bam thokpani praja kanana bata laibna tam khoisna lai sibo makoina praja do chalo sanna oidaba padaba kaya angam bidana mara lektaba mayam masu phubi ba chaibi ba awaba chaitheng kayam su pigiri ado haujik adugi mathakta nupi angang do wat puna maksi tuoga matungda chhatra chhatri mayamna masigi pani sibu chalhan biyo na haiba matunda phubi ba kaubi ba saliron phuba dongna phuba sti yengmada yamna nungai jate khoina Chingmairong awang diesel auto drivers union gi makhada cheliba auto sing ILP gi khongjang sogat poina July 19 gi ayuk pung manga dagi numidang wairam pung 3 phawba sinthalep kani hari National Amadi State ki thakta tongan ba award kaya phanglakaba khudheiba mioi ama state sarkarna mateng amata pibidri hiramsde report ama Bisnupur district ki manung chanba tawpokui maning lekai dagi oina mangi ning dagi pot haktona sabana mai pakpada natana ngasidi mioi kulnom thabok piba ngam mioi oire masagi chayi butaruk suraba mangi nung hakpagi sinpham ase apokpa mapabung dagi tamhokhibani hairi Masi ini yang pingai deh orang itu ada. Aina tamjo Hawaii ki guru sita sih nama hai ke dikhoi bana dagi tamang buahne hai itu ada. Yun nasi nawa sakri sumbal tenggot amadi khona chingba polam khangna tana memory stone laigi murti amadi afawa mioi sing gi akwa saktam sing mangina nung dagi haktuna sari. Manipur gi mafam kya da khilwa masak na ba mioi sing murti sing ayamba mangina sabani hairi Sing lam da toina season ba memory stone hakpa gi thabak Manipur da tana Assam Nagaland amadi Mizoram phawa mangi gi thabak sandokli Bagi kanada kasar bina kandi da ka to ba yung gunung ka fain to jabani aina tara mari wang mani hak soina hakuni da gi jung ko pa all ka pe dai lo to jabani ani se kambiro na le ba Jandulong memorial ki stone so into jobni ni Tamilong to jore ande Nagaland ki Burma kem da Romai Baptist ki silver jubilee ka to into jobni masida natana art ki oiba polam kya hakpadagi ngasi phawa state amasung national award ahum phangma ngambada natana punna award tara phangma ngam khre hairi koina government ki side te khangbi basi award hai tare 1993 December Tang kunithoi da Dr. Ambedkar Bhavan da Dr. Ambedkar Fellowship National Award ma PB government na 2014 da koi Bapu Jagat Jiban Ram Satya Akademi na award PB madu award to ta seng na ma kai adu pensa balai tre hai tare koi national gi oina mi sa ma ga kutha selection to bi ni da koi myam sele kan international gi tha ta thamba ya ba mi manga hak select to mi manga hak select to se da ko thoru pakan da mi manga se manung da sen number 3 da ko 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 mioi tara dagi kuntra rom thok piwa ngam laba mioi ase kyara hana lon tharu ro bu su phawk ta dagi ngasidi ni hana phawk de ma phang ba khotpa dagi khoina lon tha ba khotpa khoi di adum khanbi rak tre ya tha du ga sarkar ge sai tagi ngasi ba khoi sikim mo phang be plan ji dri ngasi ba adu sakhang bi ra ka su adumba PMG gi loan da tude koi phangma mi policy de koi de lai the ai no tham jani maram de kan khanbi rak tabu gi du mana na interest le na koi ba bi swa de khanmam thokra hai na sa taw jabani adu hai do pu kan de yaw ta bi noi ta du mai le di sa ku de tha da no phare no hi du khan jare hai ta Noma natraga Noma International Award fangdaba yade haiba wakholang loina changsilliba mangina achet pa phiyap ko loina na ningan nadana changsilabadi sinpham khuding mai pakni haiba pojel miyam da thamlakpa ga loina na hauliba nahasna government ki thawak kang ngai bi muhta masa masa ga hainaba sinpham da mai onsil haning haiba wafon su phongdorodi ai di ai Noma di ai international award di wade ate haiba bi plan ni andu mathang khoi hujik ai Padma Shri award tha ba yawjai kusi khanbirak ta ba hai di ai ba ta ri matung ni adu tha ba hai su ma ai adum tha ba di swel le sur aina hajening ba di ai mo tu di thabak ama
ai nung suba kaksida na taba ini thabak amada khoi mai bu punjal tar gadi ai na ai wakhal chap chap na ai masi thabak si matang de ai puchi sabona rage ko ai masi ki wara su ai nunga su sidagi ai chen na ai lepchar ge hana thabam da bu lekhra gadi sarkar gi thabuk ti thodok ti ha bu wakhon su mai tham jage State asigi father stone carving hai min thon pi ba yarwa award na yom laba mangi da ngasi phawa government ke maikir gi sel gi mating pi bi da ba madi loan tharu do bu su phawon da ba ha bisi tarai na lufum thokte mahak ma mi shambat pana state asigi thawak phang da wi samasya laksin da mating oigini ha ba ningsing na chungani yama moyang thengol na pawdam jari ba Richard and Topokpi Bishnupur district Iro Maizrao Dalaiba Maizrao Model English School Guardian Committee na Iboyaima Hospital and Research Center ka khusam naduna nomagi oiba lemna laing bagi camp ama Maizrao Model English School da pangthokrai camp adu da doctor amadi nurse yaw na staff taraga manga na saryaki laing balak pamyo singda hidak langthak sing sulem na piki Maizrao Model English School gi secretary Hemantana Iro Maizrao gi praja singi yenglaga pre-medical camp asi pangthokpani phangthoki Pigli bangang singna khong hambalaina dagi ngakthoknaba lakliba July gi tang kungani pandagi August gi tang nipal fawba jayolama chupna intensified diarrhea control fortnight thoram ama pangthoklagani haina National Health Mission ge mission director Dr. Okram Ibom Chananga se Family Welfare Department ta pangthokpa pawmi singa unabada phongdokrai thoram adu da state nodal officer child health Dr. L Tomchakhuman amade state program manager Rajiv Shu Saruyakhe Director Ibom Chana Makha Taraduna Bharat ta chahi khudingi angang lak anirom diarrhea na maram oiduna siri Manipur dati sibagi changasi angang chahum lom tamak oiri asigumba phibam sing asidagi Ministry of Health and Family Welfare Government of India na state khudingmakta thoramasi pangthoknana ba khangalakpadagi Manipur da su pangthokadori bani diarrhea haiba laina asi chada chama phanba ngamba anaba makhalamani laina asigi matangda miyamda bhab tahanaba state medical hospital dagi horaga sub center Anganwadi amade asa singi thakta phawba awareness pinanaba thabak paikatkani haiki diarrhea haiba laina sina sibasi koi 100% preventable ne aduna masi thingdaba yade haba khoi government of India gi khoi state ke su maroina NRSM gi using makhada aduma campaign ama khoi sahi khudingi khoi gi April May June haba tha hom se jo he tawduna dum meri ko madugi mathak sida khoina on top of that hena intensified product amaga hafta ani amaga hande ke sai is that hapton mani man be kanada angang sibagi chang si akoi diarrhea sina sama sibung da tarama thoro be diarrhea sina aduna masigi chang si handalaga de ko na all India go na infant mortality rate aduga under 5 mortality rate haidana sai 0.5 bokki sibagi chang si masi handan mada hena mateng wagini aduna masi gi particularly masigi intensive program masi plan tawjabani Nodal Officer Dr. L. Tomchakhumana Thoramasi Mai Pak na Pangthok na ba Principal Secretary Health na Chairman oiba Steering Committee ama semlei District Singi DC ki thakta hotna duna manung hunjin ba mafam singda phawba thabak paikhat kani jahi manga gi makha da leiba angang singi imung singda ORS lak aniga lising tara yen thokani tasingna diarrhea na naba angang leibra haibadu khangdok na ba hotna gani anaba angang sing thengnarabadi immune system kankhat hanaba ORS ki mathakta zinc tablet pigani diarrhea si karidagi ohelakpano haibadu school singda awareness program piduna khangangani haki Bharat Sarkar na piba hisab mamagi matungina apunba misingi sada taradi sahi manga gi makhada leiba angang oiramba yai haibagi hisabta Manipur ki apunba mising la kungatare asigi manunda la aniga lising hundradi sahi manga gi makhada leiba angang sing oirangani haibagi hisabta aikoina ORS packet la ani lising hundra yenthokjagani Improving outcome in surgery haibalamda numit mangani chathagadaba workshop amanga sidagi Janims ta hodokrai workshop hodokpagi thoramda Deputy Chief Minister Gaikhangam Janims ke Director Professor M Shyamo Otolaryngologist Association of India Manipur branch ki President Dr. R.K. Bedjit amade mapalamgi masang naiba Dr. Kayana Saruyakhe workshop ka mari lainana phongba newsletter amasu thoram mapu singna Saruyaduna phongki guest of honor oina Saruyakhe ba Dr. Shyamona workshop asina institute asida Dr. Tamliba Mahiroi singda natana surgeon singda mateng piragani phongtoki
चीफ गेस्ट होइना सरुक याखिबा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगमना इंडिया की अहानबा मखल ओइना पांगथोकपा वर्कशॉप असिना सर्जरी की लमदा चाउना mateंग पिरगनी फोंथोखि. I am confident that this one-day surgical workshop will effectively address the challenges and opportunity in the ENT profession and benefit each and everyone. I also hope that this workshop will bring about awareness and spread the importance of ENT care in the state. थासी की तरागनी थोइदा उखरुल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चने लेबा फिन्स कॉर्नर दा एडीसी ngलांग जारबो नोमिन कापतुना हातखिबा मचानुपा थोकपा मसुंग बैन ड्राइवर अमा सोखिबा थौदोकता चेनबनी हाइना मणिपुर पुलिस ना फागतखिबा NSN IM की कार्डन निपाल ngasi लंफेलदा लेबा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इम्फाल ईस्ट नौने सोरी की कोर्ट पुथोखरे मखाताना निमित तरागनी की पुलिस रिमांड लौथखरे नुमित युंग बपुंग अमरोम ताबा मतमदा मणिपुर पुलिस की अकनबा चेक्सन थौरांग लोइनाना मखोय निपाल पुथोखि लोइनाना उखरुल की फुंगरै तांग दा लेबा वुंग तांगखुल रीजन ऑफिस दगी फागलखिबा खुसुखुलाय सिंगसु पुथोखि पुलिस की माइकೈ दगी मतम खरा पिबिनबा कोर्ट हाइजरकपदगी नुमित तरानी की रिमांड पिखिबनी. समरो मखा लकाय द लेबा NB मेमोरियल स्टूडेंट्स बोर्डिंग कम कोचिंग सेंटर द लेबा अंगांगमा मपाना पुखरबा मतुंगदा ओजाना तमथिना फुरई हाइबा थवंग असि युमफम यावदबा मदि अरानबनी हाइना ओजा N सरतना पाउमिसिंग द फोंदोखरे ngasi सेंटर असिदा पांगथोकपा पाउमिसिंग उनबा मदा महाना मखा तारदुना अवांग खुनौदगी क्लास 2 की महिरोय असि माकी बोर्डिंग द लेबा चाही अमा मखाइरोम फारे पिफम थोकपा फीसिंग पीदबदगी इकाइदुना बोर्डिंग दगी तोयना चेनबगी थवंग लेखरे जुलाई थादा अकोनबो इना चेनबा सिदा अंगांग सिदा मतुंगदा तौदनबा चाइना मकुबाक्ता अनिरख कनबा लेखे मदुगी मतुंग अंगांग असि मयुमदा लैनबा मपागा साइन तौनदुना पुखरबा मतुंगदा NGO दा ताक्तुना अरानबा मराल सिरकपसि यामना लाइबक थिबनी पाउमिसिंग उनबदुदा बोर्डिंग दा लेबा अंगांग सिंगी मामा मपा सिंगसु सरुयाखि लोइनना मखाताना ओजादा सिंगनरक खुदिंग मखोइना थेंगनगनी हाइरि ओजा सरतना मखाताना डॉक्टर द येंगसी हाइबे याद्रगा अयाम सेनफम डिमांड तौरकपसि नुंगाइते मतुंगदा अवायखुम तौनबगी वाफम लेते फोंदोखि बोर्डिंग जू मिचथिनबा माना का हेन आइजन द पोनी माना पैसा डिमांड तौरगा मचा सोपु तारी करी येंगसी बौ था मखाय मिन लेरबा बुता पोसा लाइ तौजी यादि मन पिनो डॉक्टर एक्सपायरमेंट तारगे चा सी सुएना अखोय फुर सुए जु खलगसु उयि नत दुसु बदन पिद्रगसु सुए खन बतागी डॉक्टर एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट दा मरि लेनबसिंग येंगा डॉक्टर पीबे रिपोर्ट मतुंगिना अखोयना अइगोंद ताइनर मौद मदु याय अदु नतना मदुगी रिपोर्ट सुदोक तुतना माने ता पैसा दु पीबे सनजी अदु सुए अंगा टाइएसटीवी दा हापनी पेपर दा हामने हाइबे सिदे अखोय द ब्लैकमेन छानबने लुजी छा हंदक ह्यूमन राइट्स डिफेंडर NGO सिंग अटैक तौरपगी थवंग असिबो यूनाइटेड NGO मिशन मणिपुर न कन्ना यानिंग फोंदोखरे मसिंग मतंगदा ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता NGO सिंग म्यूट याव मिफम पांगथोके उनमगी चेयरमैन डॉक्टर टी रिवानाव कन्वेनर MD रजाउद्दीन सितारा बेगम अमदी अतै म्यूट सिंगसु सरुयाखे वार्ड अमदी CSD की ऑफिस ममांगदा चे नबथोक्तुना चथखिबा थवंग असि पेंदे हाइना वांगांखिबा सिंगना फोंदोकनखि हंदक कोलकाता दा निरुपमा कौबी नर्स अमा थौरियान बनी हाइबा थौदोक्ता लेखिदबदु JSC न कन्ना यानिंगदबा फोंदोकपगा लोइनाना मा की मथौ मंगम लोइरबा मतुंगदा नुपा मयुमना लागलिबा तांग कुनगा तरेता सोरा सोनगनी हाइबसी यानिंगदे फोंदोखरे ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाउमिसिंग उनबदुदा JSC की जनरल सेक्रेटरी कुमाम कामेश्वरना नुपी असि मोइरांग कुमाम लेकाइदगी सिंजमै चिंगा मथक्ता मयुम पानबनी जुलाई मापलदा थौरियान बनी हाइदुना सिरबा मतुंगदा इम्फालदा पुरखि ngasi फावबदा नुपा मयुमना मथौ मंगम पांगथोकननबा मदे माकी लेहौरिबा मचानुपा सिंग मरक्ता करिगुंबा वाफम अमता फोंदोक्त्रगा नुपी मयुमना सोरा सोनबा लोइरबा मतुंगदा नुपा मयुमना सोरा सोनगनी हाइबसी यानिंगदे असिगुंबा थवंगसी मतुंगदा अमुहना थोक्तनबा मरि लेनबा सिंगी पुंगनिंग चिंगसिनखि कनदगा मीडिया दा फोंदोक्तना तांग कुंद्रे थियेंगे सोरा सोनगनी मोइ दौरे सिसे कोन सुम खनदा मोसि मखोगी ड्रामा गुमा सनाबा लुना आदि थालिसिदा नुपा ना मोइ द सोसाइटी ना हाइ पोस्टमार्टम रिपोर्ट होई मुकुल खंगे अदुबु इमुंग मनुंग पुलप ममा मपा मानरगा ना मी हालगा ना मोइ ड्रामा गुमा पैसा तान इमुंग सानाबराय कोइ चिंगजे
जुलाई तांग कुनगा मापन लेबाक पोपन निमित्ता भारत पुंबदा पांगथोकलबा याय हाइना पानारिबा मुस्लिम सिंगी ख्वाइदगी चावबा कुमाई ईदुल फितर ना लाकपदा पांगल पॉलिटिकल फोरम मणिपुरना फुरुप खुदिमक याफे पाउजल पिरकली कुमाई असिना लाकपदा अखोइगी मरक्ता लेरंबा भाप तानदबा कलक यंगथिनबा पुमनमक मांगखिदुना इंगना चिकना शांति लेना हिंगबा नुंगाई याफबा लेबाक ओइरसनु हाइरि मणिपुर पीपल्स पार्टी माइनॉरिटी सेलनसु ईदुल फितरगी याफे पाउजल पिरकली थौरमसिना लमदमसिदा लेमिनारिबा कांगलुप खुदिमक नुंसी चानना हिंगबा ngamba मणिपुर अमा ओइरसनु हाइरि सेल असिना ngasi इफ्तार पार्टी अमा मस्जिद रोता लेबा जमा मस्जिद ता पांगथोके थौरमसिदा पार्टी की प्रेसिडेंट एन शोभा किरण सुसरवियाकी हौजै पाउगी मरथना अटेन ब्रेक अमा ब्रेक की मतुंगदा अमुका नतराम नौचरी मखाताबा पाउदा ILP की दाबी तक्षलदुना हयेंग नुमिदांग लेकाय लेकाय खुदिमक्ता मैरागी रैली चटपिनबा तोंगान तोंगान बा इमालुप सिंगना अपील तौरी मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा पोइरी लेमेरोल तमी चिंगमी जितुआ वाशक इकल कैथेल फंबिलु कंगलामई नुपी समाज न चिंगबगी इमासिंगना खोंजंग चंगसिनबदा फाजनखिबा इमासिंग कंडीशन यावदना थादोकदबनी हयेंगी मैरागी रैली असि मियामना मपुंग फानबियो हाइकी अखोई ngasi ma hogore hayeng ama leiri aduna अखोई मणिपुर दा लेबा कासिंग कोया दा लेबा इमाई बेन थुंगा मुया दा लेब पुन मक्से अखोई हनबा लेतने अखोई फिरेप अमगा लोइना ना कोई चंगथन मिनासी हौजिक चथरिबा ILP चनहलु हाइबा दाबीदा MSF सु हेन कन्ना सरु यारगनि हाइना लुप असि प्रेसिडेंट KS सिराजुद्दीना फोंदोखरे MSF की ऑफिस ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा माना मखा तारदुना खोंजंग असि नमथनबा सरकारना सुति थादोरकलिबासिना इहौअसि हेन कनसिनबा मचाक अमा ओइगनि माइरोय सिंह बुलाई तंबा फंगनबिउ खोंजंग चंगसिलिबा माइरोय सिंह तमथिना फुबा यानिंगदे MSF ना हानदगी होना ILP की डिमांड असिदा सरु यादुना लाकले अदुबो मखा ताना हेन कनबा मोंगदा सरु यानबा फिरेप लौरे हाइकी असुक यामना तांगना फंग्रबा लाइक तंबगी यामना तांगना फंग्रबा नुमिसिंग असिदा असुमना नुमित मसिंग निनी हुमनी सुति थादोरा पाइबसे मणिपुर गवर्नमेंट मणिपुर प्रजा सिंग अमदि मणिपुर महिरोइ सिंगबो यामना कैसुइना खंदबा मखोइना फंगगा लोइरे मखोइगी पामे पांजम अदु फंगगा लोइरे एखोइ कोक साद्रगा लोइरे न खनबगी थवंग असे MSF न मखोइसि यामना कंडेम तवबगा लोइना हसिना कंडेम तवरी लोइना मखोइ मसा मसा न खंगला मणिपुर लेरिबा छात्र सिंग सोप यादबा आइलमा मसिंग असिम पांगथोकलिबे असेंबली सेक्शन असिदा पास तवबिना तवननबा MSF ना अपील तवजबगा लोइना मणिपुर की प्रजा सिंग अमदि मखा ताबा लेरिबा खुंजंग सिंगदा ILP की खुंजंग सिंगदे MSF ना जो हानादगी चौना फिजिकली मोरली सपोर्ट तौरे अदुबु खुदक्ते ngasi मक्ते होना इहवसिदा MSF ना मखा ताबा खुंजंग सिंगदे सौ यारानी हाइबसे ngasi प्रेस मीडिया की तोंगदे MSF ना अपील तबे Eliza Mishi Yaningda Fungdoktuna Langol National Game Village John Tugi Chakhat Lamjing Mairan Nupilupna Langol the Wakan Mifam Phamkre Sarkar ki hospital ki doctor Singna Lanai Hospital the Lying Ribasi Kudak the Lep Kadabani Mathau the Puning Changdaba Doctor Singi Mathakta Action Law Haina Dabi Tauri Thasiki Kulumdoida Kongbala Shram Lekaidagi Chanam Dhananjoy Kauba Auto Thoba Mioi Amabo Assam Rifles na Lalholub Amagi Mioi ni Haina Kulaiga Konana Fare Haiduna Hangam Police the Sinar Patawong Yaningda Fongdoktuna Kongba the Wakan Mipam Chathakre Dhananjoy Giloina Be Damentina Maki Mapuroiba Auto Thoduna Jamna Imung Puriba Mioi Mak Pakibasina Imung Manungi Mioi Damipai Hale Mak Watuba Matamda Thadopiro Haike Kaisam Supriya Kobi Amana mainstream the Laklaba Mioi Amabo Hanjin Pabi Basina Makatana Lakningba Kayasu Akiba Lebana Laktana Bagimaram Oigani Hiramasidamari Lena Singna Midian Sangba Matamoide Haki Baraketa State Singum Nupi Shingidamak budget Hena Hapinaba Madi Nupi Singipim Pagat Hanaba All Manipur Nupi Marupnachi Minister Madi Atay Minister da Memorandum Pishin Cray Jose Sanabkipa Nasigi Sanabki Pauda Jahi Tarakatarung Makagi Nupi Macha Singi National Football Selection Trial Ama Matang Tagi Kundagi Kungataret Fauba Pangtoklaba Matung Madudagi Kalaba Sanaro Singi Coaching Camp August Kungani Paldagi October Tarani Toy Fauba Pangtoklagani Trial Asigi Damak Amfana Sanaro Manga Kangat Nabagi Damak July Kungamapangi Ayupung Taret Taba Matamda Artificial Turf Football Ground the Trial Pangtoklagani Hari Sanaro Singna Trial Lakpa Matamda Original Passport Birth Certificate Passport photograph Mari Loiner Kadavani Hari
Manipur Mountaineering and Trekking Association na Humdra Nithoy Suba Adventure Course Manipur Mountaineering Institute Lamdanda Pangthoklakani Numit 15 gi course asida rock climbing, jungle survival, trekking na chingba takpitambigani saruk yaningba masagi chahi 15 dagina 35 fawgi manungda leibasingna application form minuthongda leiba MMT gi yaifa sangren dagi lawbayagani form pisinbagi aroiba matam August 9 fawpani Ahanba Players Trophy League Cum Knockout Kang Tournament Team Taragani Thoina Saruyatana Ya School gi Sri Sri Gopal Dev Mandapta Chathariba Tara Suba Player Trophy League Cum Knockout Kang Tournament ki ngasi sanaki bada Gopal Dev Kangkhutna Siba Kalyan Kangkhutpu Kunganipal Taranipal da thoikre Hayeng Teka Kangkhut amadi Nika Kangkhut sanagani Hojik ngasino magyoy ba ay ngasagi pau ICR lampel patagi phangba pau gi matung ina ngasigi khwaidagi saba degree Celsius kunthraumdai dasmik ani khwaidagi ingba degree Celsius kungani thoi dasmik mari nungsite awai sing manil gi chang ayukta chada humdra mari nungtilda na chada yang khai taret nungju gi chang nil Haujimaroi ba pau amhona Bharat amadi Manipur gi apun bagi saktam da singnaраglabadi hiram amata da compromise tawroi haina chi minister Okram Ibobina haikrai ILP Chana na badabi tawduna chathari bapung tarani palgi general strike namhau sagi punsida kaiba pikre amade mahiroi phubda chena ba police personnel singi mathakta action lawdrabadi center da wakalagani haina BJP Manipur Pradesh ki president TH Chawbuna phongdokre ISTV na bijaba pau matang slojare ming tabi busingbom kana khumjari